Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hato tangki Kristen mo kibat hebut, hato kiniam tenrai kimyot hebut mo. Balai unut ban keren kumto, balai uang ba kadai ka sorkar keba Kristen tangki Kristen. Kajing keren jungu kalong kumba wan berbi ya kane kajat bener kasih jungi. Uto dekhar ukren kasih tik tiak. Uto dekhar ude u nong yalam jong kaseng sit nyamdu RSS. Ude unong yalam jong kaseng RSS. Uderu unong yalam jong ka political party ka BJP Bharatiya Janata Party. Te lada ukuran kumto kamut ula penjak burom ya kaseng RSS bat ya kaseng BJP. Ula penjak burom. Long kumba u ula pentronya kaseng BJP. Namar lada ukuran kumto kamut mangiki pajba lada ngisotu ngimdai syu ban kersannya ka BJP. Namar tu udah nongelam jong ka BJP de. Balai wan keren jot kumto ya kaneka ri khasi jongi. Kumta de ban leting itu bro udah ban panmap mardor haki press conference. Lada umpan map ngenom sya watla udah nakano kaseng ro. Ngimdai ban wanra ya kan niam hak politik. Namar baka ri India. Kadai ka secular country. Kadai ka ri ka bomdai jong kano niam. Lada piwanra ya kan niam hak politik kalong kumba pipen ken ya ka ritis nsar jong ka ri India. Kambha ban manra ya kan niam hak politik. Hoi kadon ka right to freedom of religion. Nrai ban wanra ya kan niam hak politik. Ban nyon ben, ban iben, ban keren ben ya kiwe kiniam. Kamlong kabade bat ka penken ya ka ritis nsar jong ka ri India. Une bro ukwa ban wanra ya kan niam hak politik. Uso khan ba udai uta unongelam jong ka BJP. Kabamut ka BJP ka kwa ban wanra ya kan niam hak politik ken. Lada une unongelam jong ka BJP ukren kumto. Balai ukren jot kumto ya kan ka jaj bener khasi jungi. Balai ukren phangkan niam. Ukren ben ya kan niam Kristen tangba. Yarok pat ya kan niam tenrai. Kajing kemu junu bro kalong ban berbi ban penyesrut jaki balong niam tenrai bat ki balong Kristen. Namar lada ki khasi jungi ki bit ki ngece uto bro. Kamut kan kela katma niam hapriang ki niam Kristen bat ki niam khasi. Nrai ngide balong ki bastat ngimde ban ngece uto dekhar bit uto de dekhar ubakwa un penyesrut ude dekhar ubakwa un berbi ya kan gajat bro khasi jungi. Ngimdai ban ngece uto dekhar nrai ngide ban batbek yala kajong kan nongrim. Ngide ban nyateli kum kajat bener khasi. Compare lo watlang idon hakano kan niam. Nginrai ngide ban nyateli. Khnang ba ngin poi syakathong. Namar kajat bener kajungi kadai kajat bener batang sitro. Kadai keren bat kiri ka perthailai tang sitro ru empat don kajat bener jungi. Nrai lada ngimeteli lada ngiya khinsan tang nakam takan niam. Kumta kajat bener jungi kan poi seno bat kan sapra. Uto dekhar ulong kumu sempu ubakwa ban bamdu ya kan kajat bener jungi. Lada mangi ngia bisni tang nakam takan niam kumta kan sawan kan niam hindu hangne hari kasi jungi. Uto dekhar ustad buat ba ukwa ban penderung ya kan niam hindu tang ba ukwa ban le direct nrai ule kumno ukwa swa ban penyesrut ya ki balong niam tenrai bat ki balong Kristen. Ngimdai ban ngece uto dekhar nrai ngide ban batbek yala kajong kan nongrim. Ngide ban yeteli
kum kajat bener te parlok kublai sibun kublai sajarngu ngin sai siam biang haki pergi video